Mana guru ya? Guru. Musdalifah. Ini. Parang. Wuih, sebelum kalian nonton video ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share supaya kita makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Jajan. Apa gue belum makan dari kemarin yang oh, ini aja lah, habis lah. Waduh, kita udah begini. Cuma ini layang gue ramit nih, bakal gue ngadu nih di belakang. Layangan kagak ropi kagak up. Aduh, sayang bener nih pada layangan. Bagian dah, ntar gue tambal deh pakai nasi. Deh. Nongkrong dulu ya. Tadi mah ada ini masih rokok gua beli. Waduh. Alhamdulillah. Selamat kan ya istirahat ya. Rokok. Ya Allah. Makan Bobin. Kurang sedap kan. Rokok tua banget. Sampurna gondrong. Masuk masih lama masuk ya? Masih, ngapain bisa. Dikit lagi. Layangan anu ya? Ntar kita ituin lagi ya? Makalin lagi ya? Kan udah bolong? Bagian? Patu gua mau barang-barangin pada tombak. Nah, patu babak gua nambah. Waduh, papan gua mana lagi nih ya? Hilang begini. Aduh, udah berantak dah. Kenyang. Woi ya. Tolongin gua. Woi ya, lu nabrak. Lah. Guru. Ini guru kemana pergi ya? Main kelas ya? Sepi banget. Ada kemana papan dia? Masuk sini kali. Kapan? Kemana pergi? Ada ngegatlok ini. Jaring guru. Ada ngegatlok ini tuh mah papannya. Sono ke sono coba cari. Naik kali itu ya? Tahu. Mana pergi tuh guru? Woi, jadi pohon mangga kagak ada. Guru. Mana pergi dia ya? Coba cari ke sini. Nanti ya kali. Kepergian guru katanya guru. Gimana nih cukup nih? Wah, cukup. Guru. Woi. Cukup. Guru. Kagak ada gini kan? Guru. Guru, tadi mulu lagi. Betrek banget. Coba kalau balkonan dikit. Guru. Entah di mana kamu, Guru. Guru. Aha. Guru. Aku punya Edi. Nah, apa? Ada bangku. Woi. Ngapa? Bangku. Iya benar. Angkut Pin. Oh, bakal kita mau belajar supaya agak Lumayan ada dudukan juga kadang. ya punya ide. Waduh, singit nih Mas singit. Wah, ini kurang kemari ya singit ini ya. Dibenerin. Bolong tertambal pakai nasi. Nasi gua lembek pecah awet. Singit ini singit. Mana guru ya? Guru. Musdalifah. Gini.
Wah, no, Bapak Guru. Ah, Bapak lu dapat layangan, Mbak. Awas. Alhamdulillah. Sampai di bari, Bapak Guru. Alhamdulillah. Temen gua ini. Istirahatnya. Udah kenyang buat kenyang. Pak Guru. Beli apaan tadi? Sepeda. Basreng. Iya. Mbak, ini belajarnya di sini, Mbak. Cerangan. Mesti dulu duduk dulu. Mbak, belajarnya di sini, Mbak. Kagak. Cerangan coba kita pindahin. Lu gerakin. Gua nyolong di mana itu bangku? Nemu di jalan, Guru. Cilok nemu. Bangku di jalan. Papan mana, Guru? Papan yang mana? Papan gua hilang nih dulu enak banget belajar. Alhamdulillah. Waduh, batu gua jebol. Waduh, guys. Tambah ikat. Guru, itu layangan kenal tuh. Tadi ya. Ngepek di mana, Guru? Beli ngepek ya? Sembarangan, gue beli nemu, belum nemu beli. Beli bolong PA. Beli murah. Gurunya PA, beli Murah gue belinya. Satu gue jebol. Wah, gurunya orang-orang beli gopek, gue beli cepet. Sekarang mau belajar. Tinggal pakai papan tulis. Apa? Praktek. PBB. Siap. Samakan. Gua komandan. Komandan. Ya. Obin ketua. Siap. Persiapin. Siap. Baris. Baris. Pak Guru, baris Pak Guru. Ayo. Madep mana Pak Guru? Sini. Jalan. Siap. Jalan. Yuk kita nyari Tempat. nyari tempat yang lega. Yuk kita nyari tempat yang rada legaan. Yuk kita nyari tempat. Woi, tempat yang lega. Guru nyangkut. Gurunya bolot. Lu karang. Siap. Istirahat di tempat. Alhamdulillah. Duduk. Alhamdulillah. Aduh, Gimana Pak Guru? bodoh menu ya. Istirahat tempat begini nih. Tuh, gitu. Oh begitu. Itu Oh, begigi. gigi. Begitu. Dah, udah serah lu dah. Duduk dah, istirahat bentar dah. Satu bobo guru layangan naik tuh. Belajar ge. Bukan ngapa-ngapa ini boleh. Buang. Lo. Kita nyerang ya. Pusap. Mampus. Pusap lu, jangan nyerang. Masa Allah. Satu, Dua. dua. Alhamdulillah. Tiga. Alhamdulillah. Enggak kuat lu. Pusap bener. Makanya jangan nyerangan sama guru. Tahu. Enggak boleh. Layangan gua boleh. Blow on bet ya guru Iya. ya. Blow on emang orangnya. Bener. Jangan. Udah dapat duit uang ngajol dia kemarin. Udah nyok. Urus. kan. Sekarang belajar apa lagi? Lah guru gimana ceritanya? Oh ini ada pemeriksaan. Waduh, beka. Waduh, gua habis loret. Wah, Gua habis nyebis motor, gua lupa. Ayo. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Parang gua habis loret. Ya Allah. Alhamdulillah. Buang. Gimana ini? Pohon pisang. Semputin, buruan. Bekas loret ini di mana ini? Ayo bawa. Semputin tuh, taruh tas. Gua ada, ntar gua. Taruh tas, semputin. Nah, aman. Terus gimana nih Pak Guru sekarang? Karena Si Robin karena ini hujan, kita balik, kita pulang. Hujan. Aduh. Hujan. Aku bawa buat Jeko. Hujan. Ya.
I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot.